Priča iz kulture. Dobitnica nagrade Fondacije Mali princ, mlada umetnica Ana Vrtačnik otvorila izložbu u Galeriji savremene umetnosti. Slike koje ćete uskoro videti pre Novog Sada bile su izložene u Ženevi. Iako se nalazi na samom početku umetničkog puta, mlada umetnica Ana Vrtačnik već je definisala svoju uzlaznu liniju. 50 izlaganja na kolektivnim izložbama tokom studiranja i 2 samostalne, za koje je nagrađena, upućuju na snažan stvaralački impuls. Moji radovi su bili jako zapaženi i bilo je dosta zainteresovanih čak i kupaca. Malo je bio problem format jer je dosta veliki, tako da je možda neki plan za budućnost da malo manje formate radim. Dobila sam čak neke pozive da izlažem na umetničkom festivalu u Montreu. Donji slojevi slike su uljane boje, a gornji su autolakovi. To su sintetičke uljane boje, tako da se lako kombinuju. Meni se sviđa čak i taj ocen na slikama jer dosta deluje onako savremeno, moderno. Ana Vrtačnik je svoju master izložbu naslovila Percepcija kao transgresija prostora. Transgresija znači umetnički postupak kojim se ono što je nevidljivo, znači ono što je osjećajnost, neka unutrašnje stanje umetnika, kroz umetničko delo čini vidljivim. I mislim da su to posetioci na ovoj izložbi mogli da osete, da su ove slike toliko žive da u njima probude neku emociju. To ne mora nužno biti emocija koju sam ja osetila, ali bitno je da ih malo izmeste iz njihovog možda sigurnog prostora. Ja jesam nastavnik, jesam i profesor i to što jesam u redu, ali s druge strane Ana je naučila meni neke stvari. Tome jeste mudrost učenja, što kažem tako. Da li je možda prevazišla učitelja? Naravno, da. U nekim stvarima da. I to ne može svako, i to ne može uvek i svako, i to ne može da se desi tek tako. Izložbu master projekta Ane Vrtačnik, koju čini 14 kompozicija velikih formata, nastalih u duhu apstraktnog ekspresionizma, možete pogledati u Muzeju savremene umetnosti do 10. novembra.